nir Malakal yam kanasin content barashme bajeling biya kamal ka nuer online tv bana leran bana jiling ler dan jitore wi ka Malakal ka panal rewi ka sa Sudan gwasme shala no shane shuko bakal shakana rewi ka Malakal ka panal agenda na bana linka jan gwasme to gedi ki nakanas gwasan dien ki mu chodo lat bana jilinkel gorno jinder je nyak bakanasin kokien noga no bajin badel subscribe kan nuer online tv ko de lerden kon ba nonka nuer online tv de kan shamala shuko jin gwasa dan pai ka chup bana lerame ban je chuling ogwa ko dob dan je to ko je chimenen yana maga turu gwasa me chinetin wan chi brar ka de dan jor lare wi ka Malakal en re ka me to ka sas de dundo kan kuma men la kuma panal state kan kanalat kwa je la pilot ke jen kor gwasa paiwa and wo shane bakal shakanak Malakal ka panal ban je chuling agwa ka dobran che togaje chala den wo shane bakal shakanak rewi ka Malakal gwas mi che korcha tok kam nentin chanka Malakal kan lot ka men liu nas ka je kana konlat dundo shala den wo shane di shakanak ka kant mishal ke pashoda wane tot waga jigre kane ka shakanak ne kan jig bane nyok chwaraman bakalian chwa benak rewi ki unimis a gwas danante Campton ne de konente ka apnal wa gwada moti karam cha baltin ka chwaje yede chwaje bat an gwas dana chirigi ki tokten chala do kan kuma kana konuten cha kuma teje no dara wodu no kuma kana wa antama chala do ba unify force ba jalat gwata mi ko de kene de kon chare ko mo cha jalat de kana ka okap kongo da bata ramcha ka ba kuma la kuma greater apnal rewi ka Malakal shala den wo sha unify post cha je tung nang thong mi ko de re ga dan chor la rewi jin gwas mi de jogi ko do dan je to ga je le dan din lingene me kamandan kre kan je to rewi ka Malakal no sha ne chu bakal cha kanak no mo agenda de yin ga jin gwas me gor no jin biler bi nyona sun ko ken ko gor ben o jin be subscribe ko bi ler kon ba non ka kan online tv bi kan chamala chu ko ji gwas dan pa ga berech biata kamal bye bye